بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا حقة مثل سلاجة مولين أبرامك إما أزيد رخونا أختنا مرحبا دنو إما فهم عرمين واحدة من ديي من بفانج حقة وترين الله سبحانه وتعالى سورة الإسراء تيوسنا آياتك بيان كربا فوا واهكتن أي الله سبحانه وتعالى أدا كرنجي حق فوق دين ما بفهم حقته واهك بيان كربا وتوم بكم مهم كم ده كودك هم يأكل دين قرب واحد كم دي ما بفهم ترى ميهك من الدميهم مشكلة حالة قصيكم غانما حالتك ألقم عمل تبارك تنجيه كوتا بهيكوت مي برنامج أو من أكبر وداعنا ما أخونا مرحبا دنو مي آياتك فاتو بعد دين ميو نقطة على بلالاني أي فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إجترين ميهك متدميه انتباهاتك مسكول حالة الجسية دوشي أمور الجسيك مقارن فلا تقل لهما أف مهن أفس نبناشه ولا تنهرهما أدي أدلان هداش وقل لهما قولا كريما إدميهن ريوتي بهم واغ دكاش ما بهم إدميهن واغ دكاش قولا كريما ريوتي أسلوب إدميهن مخاطب كراش ميتانغ الله سبحانه وتعالى بيان كربني كورين أو من فهم برغام فاه كوري فدين مي ما مفهم مشكلة حالة الديامة ورق جن فهرا එමිහුන්ගේ බයිකාර සුලූකියාතක මෙන්න බදලා එකක එමිහුන් කොඩකුදින්ගේ වට්ටපාලෙන් ඇස් එමිහුන් ආගමෙන් බුණා කංකං එමෙදිවේගතුක නුකුරා ಹಾಲතුක අදි එමිහුන් ෆරාතුන් උඳගු තාම්මල් කුරන් ජේ ಹಾಲතුක එමිහුන් දො තායර් කුරන් ජේ ಹಾಲතුක එමිහුන් ගේ උන් ඔරියා නිවා කුර ආගමෙන් ජේ ಹಾಲතුක එකනිම එකනි කංකං නුකුරවි එමිහුන් උෆුලන් ජේ ಹಾಲතකුග مي برق جن فهرا مي دارينج فراتون نورهن تريكم بس نيكم إجناد هم بي مي حالتك الله سبحانه وتعالى مي بيان قربني حالتك بس ميهن مدوغا ما بهن ريبتي بهم معاملة كراش أي حقيقتك مي حالتك ما بفهم دياما ميهن بلهر تنتي بدارين يقول تنوباكم معاملات كريم ميهن وربور إحساس كريم وربور إكني وريكم أي ميدو أميهم أتبي أتوم فهم مسكت النكرة حسابا جابار الدريفة بس كمان عمل النكرة حسابا قصة ميدو متبي دارين أميهم بلنجي عارته قصة ديارو كم دارينج كم مهوري أميهم أميد كوري قطع عملين خلاف أميهم دارين بودو كوري ورا لوبي أميهم دارين بودو كوري ورang alala ogateri kandige emihun atukuri hurihaach darin taka emihun heda kuri emihun darin nattaka darawe kifaan emihun darin nattaka mi atuga hori huriha ecche qurban kur huriha waqte qurban kur dariyeku baliwejja marashun doctor dakka rashun ekan halnu wejja male asmale dakka male kan halnu wejja goyage beru karayasha wilatu gawmate ka gosse mihun dara wikigem bes mihun darin hagguga wani qurban take ba mihun darin kiyawaden raddu ko male ga beru gawmate uga dibe huriha masiketen edarin hed koggen edarinna mustaqbalen hoda devet edarinna wazifa rangal wazifa libene ta'limen hoda deveto edaringe mustaqbal ujala koddeto emihunge jana malon qurban vi gos miedu emihun muskuli halat diyama edarin wazifa ga darin masiketu ga darin kiyawagen mati ta'lim hoda fa darin tanwaskam hoda fa tibiruga imam bafan kuri ummide nun ei ekani verikama ekuga tanege illa lifa onna ka adi kobato balan muamala kura dari harukon dari memfana muamala kura adi amudun memfang ummide nun ei memfang muskuli wa duhuga beru karekum miho genessa memfang balan hawalu ko fa hisam ferigin ei enege zimma ada kurun kam deke ka shemi ummid kuri waran heyoko war reetuko ugateri kama kuluna hamdardi ekuga timanna muskuli wa duhuga ederin timanna balan kama ehnes ehen gotaka e manzur badalwe gendiya mihun gitawara asur kura එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මේ හැම එකනි අගමන්න අමුරු කුරාම හොති කි එමිහුන්න ඛරද් කුරාෂ කේනෝ එමිහුන්නන් හැම එකනි බේරුම්බා බේරුන්ත
maaligotum fudda desh keno mitanga bayan qur'an modi emihun nakura muamala attawga lobi muamala qur'an ei nafsani gotum emihun libe hinhuma juma rahat emihun ebe libide e darifulu emihun rietku muamala puri me darifulu faratun e member fan de lobi waak member fan ogatiri waak alala darifulu hituga kuluna lobba ogatiri kan e buhurikan ihsas wa fada gotaka e member fan nakura ogatiri muamala riveti basmagu mi astu hagiyatuga emihunge balihanatuge hashgana libe veena kekulunta ka warboda luye libigen dana kame kaariga tibe kudin e balani lobin kan e balani kommehen emihuna nubala nuwegen kan nubala nuwe nun kan migutan e mihuna ihsas wa kam ga jekko hamekani den timanna men duniyage tibime unduguwegen hinhamanu jehigin ruliyaskin balan jeheti unduguwegen mikal ihsas teke mafana kurwijiyam ei warad derakam ehme jam gama semihunge hitun algumunna meduga hinheme nuwane ambe fange duaa ki ijab korwa duaa komme koloka kuris ambe fang idarnattaka heodua kuris se ijab korbe duaa ambe fan daringe macca badudua kuris se hama ijab korbe duaa em emihunge hita e kilemukan as algonmenna meduga emihunge hinnu tanaswe emihun onna bali halatu emihun algonmenge macca emihunge duaa ko medenne badu duaa korum fashafikum ga wejjam ei duniyega wes algonmenna ege sumpa kan asana kame ehmbima mi algon barbar samalu anje nukta eh kit qur'an ga allah subhanahu wa ta'ala hamayken ihsan teriwashe wahi kurayma hisabum fudu nas ewar fudda fa nun otik e muamalat mi tilakuram gos mihunge zati waaga dekkumuge bahuru eddan den qur'an woni tartib kurwa mi hagiyatuga membe fan muskuli halata darinna hame gossikum ga wana me fedhalatuga darin barabula samalu anje kam darin membe fan na meduga assu deken jehni mi halata ama ei allah subhanahu wa ta'ala ena e membe fan ihsan teri umun suwaruga diuma eenaage gein ene fahikud devwafa magekkawa eenaage geega eenettaka huluwa devwafa suwarugeege dorkolekkama eenaage gein eenettaka huluwa devwafa jihaduge maidanekkama ehmege nabiy sallallahu alaihi wasallam arihuga bayin ashabekun wadagen dannodi allah rasulay timanna kalega faana ekuga meni hangurameka diumattaka na note korei fawani hangurame timendam beenume hindu nabiy sallallahu alaihi wasallam sual kurwani awalidaka hayyun tibage member fan duniyage betibheji hindu ga bekalu kumidannawani ayaki member fan we tibbe duniyage adiskura irji ilayhima fa ahsin suhbatahuma edemihun gata emburi dash gos edemihunge suhbat edemihunna ekun hyoko muamala kurash edemihunna ekuga edemihunna khidmat kuran emihun gatu ko hunnash ehni swargwani edemihunge faatile dashke swargwani edemihunge ruhumuge mi allah subhanahu wa ta'ala mawga kurave jihad kuri program ga alme wahadak ka faan emme he amalaki kubatu suwal ko hadis kuravi as-salatu ala waqtiha namadu e namadu waqtu ada kurum den kon amaletto suwal kurawun hinduga hadis kurawani bedu walidain membe fan ihsan teru den kon amaletto emme he amalaki suwal kurawun hadis kurawun il jihad fi sabilillah allah maga jihad ko ehmi ma amusulukum balafiyam jihad nikutum wes meoti membe fange khidmat abore fahuga ei mihage mudala adubun araganegen jana maaluge difaaga hanguram kurun jifawa kuma miheko semihege haysiyatun e kurun kam kurun jifawa halati gamenugi am usulakum jihad nikubegen tantana daturu kuffa mi lashkar tawga daturu kurun da iruga midenne halattoga jihad hukma boros member fan hekon gitumuge hukum wani iskure fe member fan gatu horegen e member fan khidmat kurun je halataka e member fan gossiyam e maidana ki jihad go maidan bayin hadis to gasi fa fihima fajahid e demihun khidmat kurum ga jihad kurash jihad algum mehen denne bima mi e bayenge jihad ki war bodu kamek jihad ki ega mihaga muda qurban kurak jihad ki mihaga jaan qurban kurak jihad ki mihaga wagute qurban kurak jihad ki ege zariya mihun enage alu enage ahulwerinna duruga ena wagute hedu kurun je kame
එහෙම වර බොඩ කුර්බානියෙන් එයි මෙහෙම සිබදේ කුද මම ෆන්න ඛිද්මත් කුර්මකි එයි ෆසීහ කමෙන්නුක් එයි කමා කම්ෆෂා ඒන වර බොඩ කුර්බානිය දිනුමගේ විෂ්ණු ඒනගේ හිතු කනතියාම ඒන නුකුර වෙන කමෙක් ඒ දෙමිහුන්න ඛිද්මත් කුරුන් ඒ ජිහාද එක්කම බලාෂ ඒ ජිහාදුගේ මෑදානෙක් එග්මානේකි තිබාගේ ගාතුගා මම ෆෑන් ඉතරේ මීහෙක් නොත දෙමිහ මුස්කුලි حالتක් ගොස් තිබා එමිහෙක් බලංජි حالتක් ගොස් සියම් එයි තිබාගේ ගේග හොළු විපාව ජිහාදුගේ මෑදානෙක් er samalu ashen rakkatiri war bay salafuri bekalun e bekalunge member fan terem mismin avhara wegen e warboda kirit kurba warboda hitam kurba ulu ikma betun suwalu kuroni ma be fulun vidalwani timannamen hamekeni mi hitam kurani ki timannanga member fan duniyem wakege mihaku ge furana diun e nune hitama evre bodu musibate member fan awakima එපකුරිමතිවේ ඒ අලගොම්මෙන් එම්මෙන්න කීවස් ස්වර්ගයේ මතේ මකාම හොදුමට්ටක ගදාලා මසේ කුරන් ජේබේ එකමට්ටක දතුරු කුරන් ජේ දතුරුස් කුරන් ජේබේ එකමට්ටක දෙන්ජෝ කුම කුර්බානේ දෙන් ජේබේ එහෙන්න මෙස් බේෆුලුන් හිතාමි කුර්බනි එහෙන් එකන් ඔන්නෙරු හිතාමි කුර්බනි එබේෆුලුන් විෂ්ණුම් ෆුල මෙන්නනි මියදකි තිමන්නගේ ගෙයින් තිමන්නගේ ගේගේ තෙරින් ස්වර්ග දියුමට්ටක හොළුයිෆාවා දොරේ බන්දුයි දොහේ දුහකුස් දෙන් නුහුළු වෙන දොරෙන්ගේ බන්දුවන මම ෆෑන්න ඛිද්මත් කුරුන් ඒනක ගේතරෙන් ස්වර්ගයෙන් හුලිෆාව දොරෙන්ගේ ඒ මිහක අවහාර වෙ ජෙම් මිහක නියාවජ්ජිකම වාන මෙහසන් ෆෙරෙන් ඒ දොර ඛියාමත ජෙන්දේ බන්දුයි දෙන් ඒ දොර නුහුළුවෙන් මයක දුනේ දෝකෆ ගොස්සියම් ඒ මයක ඛිද්මත් කුරුන්ගේ දොරෙන් ඒනෙට්ටක නුහුළුවෙන් බෆේක දුනේ දෝකෆ ගොස්සියම් ඒ දොරුන් ඛිද්මත් කුරුන් ඔති බන්දුව එහෙම එබේ ෆුරුන්න විෂ්ණු වඩාගෙන් ෆෝති ඒ මම ෆෑන් එහසන් තෙරුන්ගේ මගු ගේතරෙන් තනුස්සෙෆා හුට්ටා එබේ මිහුන් අවහාර වෙගෙන් දියුමකි එයි ස්වර්ග දියුමට්ටක ඔය දොරේ ගේතරෙන් බන්දුයික මේ බේෆුලුන් විෂ්ණුම් ෆුලක් එහෙම ඒ විෂ්ණුම් ෆුලුග එබේ ෆුලුන් මම්බ ෆෑන් ඛිද්මත් කුරබා මම්බ ෆෑන් හේකොන් හිටවා ෆරි වර බොඩු හේකොමුග ෆුර්ෂත එක්කම ගබල ඒ දගුමන්න මෙවා ගොතකි අගුමනංග විෂ්ණුමකන් ඔන්න නබුදුස් අලගොන් නුන් එහෙම මිහුම් ස්තිබේන එහෙන් දරිම් ස්තිබේන එහෙම ස්කංක කොද්දෙන් ජේන අහන්න එක නුනේ කොද්දෙන් ජේනි එක අෂ්ටවගේ ගතුක ඒනෙන් ඒ හගීගේ විශ්නේකමුග වෙජ්ජම් ඒනා කොම් මෙහෙන් බේරෙම නුවානේ ඒ ෆුර්සත් එහෙම මීහෙක දූකොල්ලා හුන්නාකෂ එමෙ කුඩ මිනු ගේතරේගු මේ මෑමිහා ෆෙන්ටෙට් එක ගෝවාලිමස් එහෙම මීහෙක නුන් අස්තු ෆොනුන් ජේනේ ගේ ෆෙන්තරි තිබාය ගෙන්දේ එකමුග වානම අස්තකී ෆෙන්තරි තිබාගෙන් ගුස් මම මේ දිනු ඛිද්මතේ කුරේන මගු වෙජ්ජම් මේ ඛිද්මතේ කොද්දිනු අනේකාය ෆුර්සත් දිනු මෙන්නු أي حديث أصول فقه قواعد واردون أسوي الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب درما ثواب اللي بيكنكم عنكم يسكروا مكي مكروه كمك مثالك ديوان الصفقة مي فرتون الصفقة هو رميها فاتك ميك صفقة أنا كاربن كاي كوريسة فاراش أنا كان إسكن ديمري نو كوريسة فان هم كاروا يا نوان أنا جين كوريسة فارا إيه ما مفهوم خدمة كورم فرصة تكي ديمري كان لبي فرصة تقوى لبي فرصة فرصة ميك يسكر منو أستواجي توكا بدي كهول ورين قرآن كم إينا فرصة لبين وجه فرصة تان إينا إسو إينا كردانا كان لبون ميمبرك مي أستو ويشتو مكوانج मैं सब मेरे प्रोग्राम आउ बनी माला नहीं याद कर बिया मैं सिलसिला के अहम प्रोग्राम का बदल को उम्मीद होगा प्रोग्राम बिल्ले थी बड़ा शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाहु खैरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू